37-godišnji Darko Petrović je izlečeni alkoholičar. Zbog svog nekadašnjeg poroka izgubio je stan, pa se od marta ove godine nalazi u prihvatilištu za odrasla lica u Kumodraškoj ulici. Kaže da bezuspešno traži posao kako bi započeo novi život. Ne znam, eto, opet imam neki svoj stančić, veliko posao, naravno. Tražili posao? Tražio sam i radio sam već na par mesta, ali sve to kratko. U prihvatilištu ima osnovne uslove za život i ne žali se, ali mu nedostaju prijatelji i poneka sitna radost. Pa nema još sarme, na primjer. Pa dobro, čega nema. Pa eto tako, na primjer, ti nekih slatkiša. Bolesni, promrzli, iscrpljeni i napušteni od svojih bližnjih dele svoje muke i krate duge zimske dane. I kao i svake godine, u ovo vreme problemi su isti. Smeštajni kapaciteti su mali da prime sve one koji bi spas od hladnoće i zimskih dana potražili upravo ovdje. Prihvatilište je proteklih godina permanentno prebukirano i trenutno na smeštaju imaju više od 150 korisnika, iako je kapacitet predviđen za smeštaj 104 osobe. Pravimo prioritet. Moramo da napravimo prioritet. Postoje ljudi koji su dosta ugroženi što se tiče zdravstvenog stanja, ne samo socijalnog statusa, tako da moramo da napravimo prioritete, ali svakako primimo u zimskom periodu primimo svako lice, ne odbijamo nikoga. U prihvatilištu se ne pravi razlika između mlađih i starijih jer su svi u istom problemu, bez krova nad glavom i bez svojih bližnjih. Ima dosta nepokretnih ljudi pa pomažemo malo i kuvaricama i njegovateljicama i tako. Mislim, on ima televizor, gleda se televizija i tako. Novogodišnje želje i zaposlenih i korisnika nisu velike. Mlađi korisnici se nadaju da će u novoj godini dobiti drugu šansu da započnu novi život, stariji da će ih makar obići svoji bližnji, a zaposleni da će imati proširene kapacitete kao što je i obećano. Mirela Živković, televizija